I dobrodošli u novu epizodu. Ovdje su sa mnom zračne bombe, znači imam Air Bomb i Air Pirat. Imam detonator, Air Force bombe i topovski udar. F3 kategorija, mislim da ne moram puno govoriti, vidjet ćete po samom pucnju. Svi koji ste voljeli petarde, ovo ćete obožavati, tako da idemo ih testirati. Vidjeli ste kako to izgleda posebno, a sada idemo vidjeti kako će to izgledati kada ih spojimo. Sada ćemo testirati povezani grom, znači tu je 10 komada protiv cigle i radi sigurnosti ćemo ga aktivirati daljinskim. Sa mnom su tu Silver petarde. Nije mi rođendan, ali torta je ovdje, tako da ćemo testirati zanimljiv izazov petarde protiv torte. Znači Silver vs torta. Idemo vidjeti reakciju. 3, 4, sad. To je to. Torte više nema. Idemo sada na testiranje vatrometa. Imamo Imperial Pyroshow, Number 2 i XXXL Power. Idemo. Idemo dalje, sad ću testirati posebno Grand Festival i Rio vatromete i onda ćemo par vatrometa zajedno, Wild Boys.
Idemo dalje, prvo ću pojedinačno sad pucati vatromete Victoria i vatromete Alien. Nakon toga ću par vatrometa jedanput povezati, znači Copacabana. Dalje zasebno pucam vatromete Paris i Mars i nakon toga ću povezati više u jednome SP48 vatromete. Idemo! Sada testiram vatromete Las Vegas, Titan i X-Fire 48, znači svi vatrometi su zajedno spojeni. Vatrometi su F3 kategorije i od njih očekujem najjače efekte. Idemo vidjeti.
Za novu 93. sezonu 3 nova vatrometa Royal, Exclusive i Extreme Pyro Show vatrometi, znači to su compound vatrometi. Idemo vidjeti šta nam je to novo donio Orion. I dobrodošli u veliko finale, ja sam Dino, a vi gledate prvi put na Pyro Showu ovakvu vrstu vatrometa. Znači ovo je profi vatromet, 4 i 2,5 inča kalibri.
Znači to su vatrometne bombe. Vidjet ćete kako ovo izgleda. Ostavite obavezno like i napišite komentare od 1 do 10 na kraju kad vidite kako to sve izgleda. I to je bilo to od 6. sezone Orion Piro Showa. Ja se iskreno nadam da ste uživali. Meni je ovo bila brutalna sezona i nadam se da će iduća biti još bolja. Ostavite like, komentirajte i naravno zapratite mene i Orion na svim društvenim mrežama. Pozdrav!